Hello guys, injo tona phaikam tu kantuk channel so ke tinyo ke chung salena mya ki lai thanayo ke ha 21st July 2022 ba 21 July 2022 KAHAM JMC Mizo Convention by ake Nagorik Suraksha Manch ye SDM no bro Kanchanpur ni SDM no memorandum riha akabo memorandum ole bro breke suipi akabo memorandum ole bro ma problem no tuiye SDM no ripi tini chung boy byosa salaina ake abo ni logio sisa chung komapho salaina inkem yaki lai thanai 21 July 2022 Mizo Convention by Nagorik Suraksha Manch ye bro memorandum rimoke aboro bro suimo tongo je chini Tripura ni Bru resettlement ungok nema no tuiye bro nom thaumo bro objection rimo abo bukti jago bro objection ri ake bukti jago bro ma tungya hi abo joto su rono bro suye aro SDM no baro memorandum riha ketao chompui laos kaungo abo bro memorandum rimo abonos kang chonta nai legrana kena rogbang ma bro no painang na abono arpo tinoke chong YouTube po nai leina ketao chong abo memorandum nos kam pore negrana tawan rono abono pore ya no kabro epono sakar nei jem chi yakem ne rombo pandao keye ketao memorandums kam pore grana inke memorandum ke bose na rabo screen nai nukna tawan rono bono sisa pore ya subscribe nari nai inke bo memorandum ke ham yaki 21st ba 21 July 2022 Kanchanpur ni SDM no riamo se inke boro bro simo rocket ma taw chung bono pore ni na ke boro bro ni main subject kong ha boro bro ni kauma khem objection of settlement of Mizoram Bru migrants at Naisingpara o Bru migrants ba Bru ro no sel nema ba no aro tamo nema abono tuye bro objection rimo ke ha ba bro thongmo ha inka boni khoye boro bro simo ke dear sir, we would like to bring to your kind attention that we have come to know from a reliable source that there has been intention by the government to settle 700 to 1,000 families of Mizoram Bru migrants at their current camp in Naisingpara permanently. Inke boro puila bro simoke bode kese sar chungno puila wa bonus council ni chugo je Mizoram Bru migrants rauno 700 to 1,000 families Naisingpara permanently rauno abro settle khone mano tuiye sarkaro habala tomono inge boro bro suyo inke abuni kuye jan tola uchi bro suipimo tompio boro ken this update plan grossly violates the settlement agreement in terms of location. Kindly note, we also strongly object to settlement in Monocilenta CCRF, Anando Bazar CCRF, Pochim, Monpoi Moja, Bilansip Moja and Nondiram, and family numbers that we, the Joint Movement Committee, JMC, a conglomerate of Jampui Hill Mizo Convention and Kanchanpur Nagorik Suraksha Manch, had with the government following objection and protest during the last 2 years when the same settlement plan with overcrowded population was viewed to potentially cause demographic imbalance and upset the existing demographic equilibrium of the area. Inke boro bro second line no simoke bro strongly object hiyo bro brown thawong jem location no tuye abo location roke bukti inke Monocilenta CCRF Anando Bazar CCRF Pochim Monpoi Moja Bilamsi Moja ake Nondiram bo location wo Bru migrants rono aboro settlement ma khia onai ye boro bro strongly object hiyo aketre nothai gona not to ye bro objection riyo nothai gona bang ke ma tung yaunai abudi ro bro objection riyo inke boro tre bro suipio joint movement committee JMC Mizo Convention ba Nagorik Suraksha Manch ni ungye lai thanai borsinu injinyo chong boma problem no tuye chong sarkar bai siriye chong protest ke tomose chong khoron tui saye tomose khaboni bo pandawo chong bono strongly objection mariyo ye boro bro suyo Nkaboni khoye jan tola thau ba ka thomo bro suipio therefore we strongly object to settlement of Mizoram Bru migrant families at Naisingpara and at other places mentioned above in both letter expecting a favorable response and action from you ye inke bo boro bro simoke bodi khese are umi chung bono krau khe mam thau je Naisingpara o settlement no nema tomo ba Naisingpara permanently bono settlement je nema tomo no thai just ni chinyo no thai saisa jora na rosa ko nai lukna ka ba su je settlement no nema abono chung thau khe aboni khoye tre location je chungsa ka wo jaga mong location mention khebimo abo jaga ro le chung abono le chung krau khe mam thau mo nungno siripio ye bro SDM no boma memorandum riyo inke bo memorandum no rina rokes post point ke borona ro nai minai borona di Susanto Vikas Borua convener JMC ake Ranjit Nath president Nagorik Suraksha Manch ake tren jang Borua JMC ni Jairem Thiama Pachau Gyabu Paike tre kake boro tongpio bobini mungekma Lal Rontlinga Sailo president Mizo Convention ni president Lal Rontlinga Sailo bo Lal Rontlinga Sailo unke Jairem Thiama Pachau ake tre aboni khoye Susanto Vikas Borua Ranjit Nath bo brose
bo memorandum no lai thangnai 21 July 2022 SDM no brau bo memorandum yapayo inke boro satha asingke bari ke kau sani phayo bo je Mizo convention by Nagorik Suraksha Manch scam by wainsa bo brau ba mani bo ya su bo chini Bru Mizoram ni Bru ro no tuyok ne ma jaga no tuiye ba sut man bo ye brau ba objection mari ha bram thauye ma tongha ka soye ma tongha abono chong bari ke chong nani nango inke tawa chong satha asingke Jampui Hill ake Kanchanpur tre jaga wo aboro bangma je scam rao wainsa ro tongmo jaga wo abasu no chini Bru po tong ake tre jati po tongo inke tre jati ro le moha problem pia chini Bru ponto locality je permanently Tripura tong sonai ro chini locality Bru ro ponto ake tre jati chakma indi halam indi ke tre abodiki tongnai ro brong ba pandale moha problem pia bo Mizo convention bo Jampui Hill ni scam bai ake bo wainsa Nagorik Suraksha Manch mo bo bro wat man bo ya su problem pia bono se sikho maya singke barika hamma nong ye ma chong ke bro phono bro sasau ni ung ye Bru ro ni bau panda wo chini problem le bose ye sayik nari mai ha singke barika hamma nong po ma chong pio bukti jaga wo chini je Mizoram ni phani Bru ro bro no problem ke motong ake Bru ro ba bro not ma jora problem khoksi kosto ke motong bukti jaga wo thangye Mizoram ni Bru ro Jampui Hill thangye scam ro no bu to dekha ba scam ro no khoksi kosto dekha ke bukti jaga wo thangye le wainsa ro no kosto ke tonga ke bu to ke tonga abudi ke khemo mohasu bro thiyo proof detong ba bro abo mohasu khokchi mo ro no bro sai dekhnari mai no abono chungpho sime ha singke ba bro sirime ha singke hamma nong ye ma chungo khetre boro satha singke je Kanchanpur wo wainsa ro asu objection ri tongo inka boro wo Kanchanpur wainsa ma chuk tong ya chini Bru po tong locality Kanchanpur asu no wainsa tong abasu no chini Bru po tong aketre chakma po tong tre dal jati tong inka boro nimsinyo tre jati ro le ke ha pho ma problem pia wainsa ro ma chuk problem phi tong inka boro wo chungpho sathai tongo chini Bru ro ba chini locality Bru ungtho ba tre chini kongbara inke boro chungpho samar tongo je chong Bru ungye locality Bru tonai ba tre jati chakmantho aketre hala ungtha budi ke tonai role moha pho bro ba panda problem ungya bo je Mizoram ni Bru settlement khemo jaga location no tuye chimole ma pho problem kruipi ake moha problem pho no ta jara pho ungya kho kebri ki no ba panda la asu problem tongpi no le bri ki bono objection repeat tongmai chung abono bro no kau phero mayo chini je locality ung tonai Bru ro inketre Jampui Hill ka wepho no arno Jampui Hill wa asu no scam tongo abasu no chini Bru po tongo ake chini Bru thau ya tre konpui rok marole chakma ro po tongo ke tre jati pho no tongo aro dalaw dikie jati tongo inka bro po chong samayo Mizoram Bru ni settlement no tuiye le chongle moha pho problem kroi brike no le problem tongpi scam ro no chong kau songmayo ba sombar tongo mami inke Tripura wo locality ke yong ye tongai Bru le scam by wainsa ma chu ya abro tre jati pho no bangma tongo ake tre chini Bru ake tre chakma halam Tripura de borma bangma bodike jati dalaw tongo inka bro nimsinyo tre jati ro bole moha pho khokchi mo kripi brike bo Mizo by ake Bangali wainsa no isna bo bro bat ma ni bo ya so problem opi tonga abono chungpho khorong tui sadi nango bro asu no objection rinai abasu no tre chini locality ni bro ro ba tre jati juda ro pho chungpho khorong tui samayo ke chungpho bro no samar tongo ba kau phero mar tongo mami inke locality ni bro le chungpho kya locality ni bro se inke tre Tripura permanent ke tongai le je bro ma chu ya je bro objection ri tongai bro ma chu ya tre jati pho no tongo tre jati ro le ma pho objection kripi breki bro le objection tomi chu abono khorong tui sadi nango tre chini Tripura ni hogra ro ba NGOs bang mam thok tongo jongbodima ro no naiye ba chini hogra ro bodima ro no naiye hawala ni nango jonglai thanai borsin ni chino PHRUNG ke tongo khabani ba ye bodima topic ro no tuile ang videos les tam chu ya arpho bangma lai thanai salrong chino bangma social media ro bo mani khu porso nu ye tomon ba pandawo mkoi tomo ba nu phi tongke sayai pho no yupia tinile sai no mai no ha ke boro joburi angkau sakromo ro to asike ba kau sadera thangmo ro to asike naro khoma kelai di mchilai di ketre boro ang asu kau klau ke sadi phuno chongya jang sadi chongole pano sapai ha inkar bo ang kya kau cham chumole bachini NGO sumtho ro no bachini Bru hogra ketre chini kongbara hogra ro no kya kau cham chumole bose Mizo convention by Nagorik Suraksha Manch ro se asu ka objection ri tome asike tre chini phok bangma NGO sumtho tongo Bru chu dim tho ke YBA ke tre matma bangma tho tongo kenro pho ke ha ba chungpho ke ha NGO sumtho se bro diki ke ham tho se ke chungpho abo bro ni loge chungpho khorong tui sayo ni ma chini pho ke ha yok mar tongo ba chin pho ke ha samar tongo inke bono tu no hogra ro pho sisa ba specially chini je Tripura ni Bru locality ro no pho bro ni loge chungpho khorong tui samay asike hamma no ye ma chungo ke no thio bono angke ha kok sai chumo inke tre na ro angkau samo ro na ro tre go theo yama ro to asike na ro no comments dike siri mai nai inke tre na ro ma su tre kau ro phung chumo ro to asike abo pho na ro comments dike ano phung mai nai
Ke tinini videos lai bono basu no kathau rigrane ha no jotono khakcha videos no rai samon ching kathau yanjara nai tuman bok pandago.